Yes, turagarutse rero abakunzi ba Upendo TV kuri uyu mugoroba turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Upendo TV Rwanda. Tugarutse ku makuru ya politike mpuzamahanga mu kiganiro cyacu cy'ubushize twari twavuze ku ntambara iguhuza Irani ndetse na Isiraheli, ariko ubwo duheruka kuvuga ku ntambara ya Isiraheli ndetse na Irani, icyo gihe twavuga yuko Amerika ishobora kuba igiye gufata uruhande rwo kuba nayo yakivanga mu ntambara ndetse ikajya gushyigikira leta ya Isiraheli, ariko hagumye guhangana hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump ndetse na perezida cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ubwo umwe ari kuvuga undi akamusubiza, mbese bisa nkaho ni abagabo babiri bahuye bose ari abanyembaraga, bisa nkaho bashaka kumva imitsi niko nabyita. Ariko reka tuze kureba twumve amagambo amwe Donald Trump yagiye avuga kuri perezida wa Iran ndetse twumve n'ibyo perezida wa Iran yagiye amuvugaho. Amwe mu magambo twari twavuze ejo, muribuka ko Donald Trump yari yavuze ko ari gusaba abaturage kuba bahunga agace ka Tehran mu murwa mukuru wa Iran kugira ngo ababwira ko evacuating se kuva mu gace bagahunga, bishatse kuvuga ko hari ikintu perezida wa Amerika yari ategura ko gishobora kubera mu ako gace. Nyuma rero uyu munsi wa none tuvugana yamaze kuvuga ngo ko atanze amasaha 28 mu gihe na leta ya Iran itaba igize ikikora cyase yemeye kujya mu mishyikirano, akaba perezida Trump ari kwemeza yuko aza kurasa muri ako gace. Ntawuzi uvuga ko bisasu niba ari misile zisanzwe, twizere ko bitaza kuba nk'ibisasu barashe muri Hiroshima mu Buyapani. Ubwo rero reka tukomeze turebe video twumve amagambo yihangana hagati ya perezida wa Amerika ndetse na umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ese ibi bihanga bibiri byahuriye mu nkono ni ikihe kiza gusohokamo, ni ikihe kiza gusigaramo? Reka rero twifashisha amashusho hanyuma twumve ibyo aba bagabo bari gutangaza. And asked about the possible United States strike, he said, "I might bomb, I might not," and added that the Iranians approached him. He told them it's too late to talk. And Iran rejected Trump's claims, stating that no one asked to come to the White House. And meanwhile, Russia sent a sharp message to Washington: do not give military aid, don't even think about it. Look, today we'll try to understand why Hezbollah, the terrorist organization in Lebanon, is sitting on the sidelines and the Houthis are barely firing. All Iran's proxies are not intervening. After nearly a week of war, the weakened Lebanese organization condemned itself with statements and condemnation, and the Yemeni rebels threatened but hardly launched any missiles at Israel or at all. Iran-backed militias in Iraq are also having difficulties after being pushed out of Syria with Assad's fall. Could things change when the United States enters the fray? Let me know in the comments. Yes. Mu magambo makeya umunyamakuru yari avuga ibijyanye nuko Iran yahakanye ibyo uko perezida Donald Trump ari kuvuga yuko bamuhamagaye ndetse bamusaba ko baza mu biganiro muri Amerika, ariko uruhande rwa Iran cyangwa se ubuvugizi bwa leta ya Iran bwabihakanye bwiva inyuma, avuga ko nta kintu bigeze bahuraho na leta ya Amerika, nta nubwo bigeze babahamagara, nta nubwo bigeze basaba ko baza mu biganiro, kuko nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yavuga ko it's too late cyangwa se byararengeranye cyane. Ikindi kintu rero ni ukuvuga ngo se leta ya Iran cyangwa se leta ya Iran iraza kwemera guheba porogaramu yayo yo gukorera imbunda cyangwa se intwaro za kirimbuzi cyangwa se icyo bita nuclears. Ikindi wakibaza ni ukubera iki igihugu nka Isiraheli ni igihugu gito cyane ndetse ntikiza kwidashobora ko kirusha n'amafaranga Iran, ni iki kibitera kuba cyo cyakemerwa gutunga nuclear, ni iki gitera Iran kuba batayemera gutunga nuclear? Reka dukomeze turebe amagambo aba bagabo bombi bagumye baterana amagambo, tureze kureba uruhande perezida Donald Trump avugamo, twumve ibyo atubwira, ndetse turakomeza tuze twumve n'uruhande umuyobozi w'ikirenga wa Iran aza kuza kuvuga. So, a state TV in Tehran wants to resume broadcasting, but employees fear for their lives, and Revolutionary Guards units were posted at the state broadcast complex after the Israeli strike. Though the regime vows that the channel will return, staff avoid going back for safety reasons. Israel
also hits the Tehran stock exchange market. reka twihutishe gatoya kugira ngo turebe aho aba bagabo bagiye basa nkaho basubizanya cyane. Turashaka kureba. And I'm talking about the direct hits of missile that iyo mureba ni muri Isiraheli nuko ibisasu bya Isiraheli byamaze kuhagera. You already know it's really bad. Murabona idarapo rya Isiraheli, inyubako zabaye umwanda cyangwa se zabaye amatongo mu bigaragara. Nuko bwa mbere mu mateka y'intambara Isiraheli ihuje ndetse na Irani bishobora kuba habaho kwangirika kw'amazu kuri urwego. I'm talking about families that were torn apart, dozens wounded, kids. Nuko burya iby'intambara bigira izabyo, ntago tushobora kumenya ngo ni abantu bangana iki baguye, ariko namwe uko mubireba ntago intambara ari ubusa. Intambara samabuye barasaga si iki, ni amasasu. Noneho zira ni imbunda, ni ibisasu bya kirimbuzi, ni ibisasu by'imbaraga misile baharasaga. Mwitegereje izo nyubako ukuntu zangiritse, bigaragara ko ari inyubako zituwemo. Nibaza abantu babagwemo ukuntu bangana rero, nubwo ibihugu akenshi bidapfa kuvuga umubare w'abantu byatakaje. They don't stop, and that's the part that gets me. They're all volunteers, and this organization is funded by donation from our. Yes, ikindi kintu rero abantu bagumya kwibaza nuko abantu bagumya kwibaza niki cyabaye kugira ngo ubwirinzi bw'ikirere bwa Isiraheli bube buri gusa nkaho butagishobora gukora neza nk'uko bisanzwe. Ese Isiraheli yabiri kubikora, bamwe bari kuvuga yabiri kubikora ku bushake, ikareka ibisasu bya misile bikagwa ku butaka bwa Isiraheli kugira ngo isi yose ize kubona ko ibisasu bya Irani byangije Isiraheli, ndetse Isiraheli niza kujya kwihimura nayo ikora agatendo. Ubwo rero namwe muri fite ibitekerezo bitandukanye, ariko ikiriho cyo hari ibintu bibiri bishoboka. Isiraheli ishobora kuba iri kubikora ku bushake, ikareka ibisasu bikagwa ku butaka bwayo kugira ngo ibone impamvu ya nyayo kugira ngo ize kurasana na Irani, cyangwa se bikaba nk'uko biri kuvugwa ubwirinzi basigaye bafite, cyangwa se Iron Dome Isiraheli ikoresha yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zitagishoboye kuba zafata cyangwa se ibisasu by'ikinyagano cya gatatu cyangwa se byo ku rwego rugezweho rw'iki gihe, kuko Irani imaze igihe kirekire ikora ibisasu, ariko bisa nkaho akenshi ibihugu iyo bikora ibisasu ntago bitanga amakuru afatika cyangwa se ngo bisharinga amakuru ku bindi bihugu by'abanzi babo ngo bamenye ngo abantu bageze ku rwego runaka. Birashoboka cyane rero ko Irani yageze ku rwego kuri ibisasu bitembere cyane kurusha kuba birenze kuba ubwirinzi bwa Isiraheli cyangwa se Iron Dome za Isiraheli zishobora kubisama. Reka twongere dukomye turebe, turi kuri video gatoya turebe ukuntu icyo Irani iri gukorera Isiraheli, turebe n'ibyo Isiraheli nayo iri gukora Irani, tumenye ngo ibi bintu biraza kurangira bite. Ordinary people, and they're out there risking everything to save lives, but they can't do it without backup, without gear, without ambulances, without supplies, without training. All these things cost money. So if you're sitting there and thinking, what can I do to save lives in Israel? This is your chance. So guys, if you want to help Magen David Adom and save lives in Israel, go to savelifeisrael.com. Again, that's savelifeisrael.com, and help keep Magen David Adom ready, the first responders of Israel. Because next time, whether it's Bat Yam, Tel Aviv, Jerusalem, or diplomacy, Mati, before. Yes, nkuko twagumye tubivuga rero, reka tuze nanone dushake umuyobozi w'ikirenga wa Iran, tuze tureshake na President Donald Trump, twumve ukuntu baterana amagambo, tumenye ngo niki kiri kujya mbere, tumenye ngo niki buri wanda ari gutekereza. Ariko amakuru dufite kandi yizewe nuko President wa Amerika yamaze gutegura ndetse yemeza asinyira igisirikare cya Amerika yuko yemera yuko isaha n'isaha bari butere Iran. Ariko ikintu gitumye bihangana gatoya, ya masaha 24 President Trump yavuze yuko bategereje kureba niba Iran ishobora kuza guhindura ibitekerezo ikemera ko baza gusinya amasezerano yemera yuko bahebye programme yabo y'intwaro za kirimbuzi. Ariko amakuru yandi yizewe nuko
bitarenze ijoro ryo kuri uyu wa kane cyangwa se mu rukera rwo kuri uyu wa kane, igihe leta ya Iran itaba igize ikihuraho na leta za Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika mu bijyanye n'amasezerano, kuza gusinya amasezerano. Ikintu kiri buze kubaho nuko Trump we yamaze gusinya cyangwa se inama y'umutekano wa Amerika, ariko nka Perezida Trump yamaze kubyemeza ko bagomba gutera Iran. Bishatse kuvuga mu bundi buryo ashobora kuba yamaze kumenyesha inteko nshinga amategeko yuko Amerika ishobora kuba igiye kwinjira mu intambara na Iran. Reka twumve Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. We dive into a deep analysis of the diplomatic situation, and it was broadcasted on Iranian TV. He said that the United States must know Iran will never surrender, and any American strike will bring severe, irreversible consequences. His words came after President Donald Trump said yesterday he would accept only Iran's total surrender and even threatened to assassinate Khamenei. He noted that for now, Washington refrains from joining the attack, but Khamenei answered that those who know Iran's history, know Iranians won't respond well to the language of threats. He stressed that Iran would accept no imposed peace agreement and vowed that the nation would not forget the martyrs' blood, and warned Israel made a grave mistake and will be punished. Our armed forces are ready to defend the homeland. And President Trump today declined to say whether he will aid Israel in strikes or not. He said, I might bomb, I might not bomb. And he claimed that the Iranians tried to renew talks, even offered to come to the White House for negotiations. He responded, it's too late for talk. He repeated that he will not allow Iran to obtain nuclear weapons. Iran's United Nations mission blasted Trump's claims, tweeting, Iran never asked to humiliate itself at the White House gates. Iran negotiates under no pressure. Israel officially received a United States message that Iran wants the IDF strikes halted to resume negotiations. From Prime Minister Netanyahu, there is consensus in Israel that the strikes must not stop now. Israeli officials sense divisions inside the United States administration on accepting whatever Iran is offering, but say that Trump is very pleased with Israel's successes and does not want Israel to pause. Trump's rhetoric